Jadi mulai aku meninggal sa lupa, muloy na aku, waktu terlalu dari segi, memang kita mengikuti nasoto. Kalau itu percaya seluruh kami, diangka hidup setelah kita, tapi pasanganmu, tunani, lima, paham gimana dan perjuangan. Mulai dari kita nomor lagi, saat tunani kamu jalan kamu di saat kedua, dan terus kita selalu. Gabi pada oras di hamu selalu na tunani sumulong, tunani sotong sederhana, tahan ginunan, jalan atas tujuh mengeluti na dua-duai, tapulah disalahati luar perjuangan. Oras to hila sa lubog ng mga hamati, tutakas to hila marsi pahali. Diari sa lariyon, di bulan na takaso, ima tutu, nang marunong masaya at tulad ka, at mahulugi, ima upusi, at tanya, tuli. Asa Panginoon namin, doon tanya namin sa lubog na sa suli na aking ina. Asa hagian di maninggang ho na ito, maninggang ho sana, maninggang ho gabi, maninggang ho masonanan o dihabunan sa lubog na ako na naman sa mundo, tarlumubi na ito para ko. Pagkas na kami kubihan, binari mo pagkumpara niya tuwa-tuwa, tungbuhay ng manokto, magsay mo monsto. Alay, mo tangyang namin, yan ka na uli at kanaligan, kanya kurang namin doon, at pinagkabot at kanawili, at pinagkabot at kanaligan. Ipagkumpara niya tuwa-tuwa, nung natakas ito, pinapar niya tuwa-tuwa, anong pagki, nagsumpa. Ang biya tatong dapat na ninuluan, dupak ng kilarangan. Magpinag atong siya na daw, magjolos siya na dorong, sirokap ni Godina, tujulan niya daw. Dupak na ninuluan, dapat na kinalaman. Biswe, paglubog ni Buparang ni Kadulog. Sawani na kanina, anong dorong kasulihan, anong dorong Buparang ni Kadulog, na sumawa at tudor, dan pagbunuh kita. Ditanya kami, diharap di muna, agiat atau tujuan nyario, tidak malah nina dua-dua, maruat tudor si baik nagopas, berbunuh kita, si baik narubun, merdaka tu siapa, merdaka tu hadiah. Asal ilok na dua-dua, bicar mata nyari, otak mata di bulan, mana rita siang habicara, mana riuh saat Tuhan sebetulnya. Doon nga rin matumakaulang, magsara mo ang mga magsusuturan. Sa ito mo malihapon tulad niya rin ang kumilinaw na doon, anak na masangat, doon puro na magturan, naman at magtungat tuho, iit marburo, dyan ang sumpama at parabula-bula. Dyan ang takas na rin ng kanina, takas na doon kuling namin, doon doon tinampak, inatudoon sa nanay sa buro, ginabi, kaso na ako ito ating naman. Sama kalian namin. Ang diyan pagkinabsan na na magdulog siya na dunok, ruakot sirokap ito pinang, jupang na ginalahan, dapot na bilululan. Nagsawari hamugulan niya sumutod, tatas to hula namin, tilas tiro hamunay, lau manggal, na tulog, kukunin na naman, tulog na namin. Lau mangido ang kapasukan sa siya, kasulina ka ng matahong niya muna, tarlo mo di ba, siya raja di gula-gula muna. Nagrihatan na uli, pihatan na rinkan, tinong na dua-dua, asa ay magdulak-dulak, may na magdulak-dulak tulong. Dulak-dulak na inihain mata puta-putawul, songang mata di buhay marpatur masya kita, marbulak siya turun. Ganda ni pagkarya di hamunan, bola ni asyukot kumpara ni dua-dua, tapa niya ka bulu-bulu. Ang diatatong saat ang uli, ari na pinuhul muna, ari sa galiyon, hiburan na takasot, ay mga papasu-pasu. Asa karuni hamong pasu-pasu na uli pasu-pasu na dingkat siya tumatay ng siyang sunina na nabaksaho na kamuna. Ang giat tujulan niya dapat ang kanaliluan tupang na ginalaman. Doon pansay gulang na ututunan ng pasangatong pasu-pasu siya sunina rin na ginuna
Karena itu pasangan kita untuk seorang pasangan siap nama-nama Turamu saluhutna bona di hasuhutom Takasto berhutang kami di Ulauta di mana sesada di Budido Laos di Ulauta. Artinya Roma akan hadirkan Roma sumpah itu hari dia masih baik naumi dia masih baik dengan lau papok tapi contoh seseorang jalan sekali yang bunga untuk kami asal dia naumi hadirkan tiap itu selalu soal lima ibu hanya naumi ibu hanya hadirkan nabi bersama itu asal dia bakal berarti bakal seperti itu lihat kembali lihat kembali buruk-buruk kesakul lagi apa banyak bulan di bawah sudah terangkat pasang-pasang raja top 2020 di tahun 2020 Boras mahali muna ni Azulito sa lupa Boras mahali nangahapi muna Boras mahali sa lupa so muna mahali na ulit siya pa dinahagi muna mula pumalili sa lupa dari sa mga bayan na kami agak iba kanina resort iba po Bahavido resort sumugkalang pag-urupyo ito ang muna ni Azulito Yang atok so kanina po nila si Kikit si Hopang Tudok na istiruman Tutsun sa dia binabog na po marami So pang-urupyo namin Tugkol at pinasuma Monotuk talaga nito namin Sana masakatan Angka na law sa pasangkokan Nang kusubi sa lubog na mga muna Kung ano yung sumudok Tapos ko di pa Tugok parang yung dua-dua Nang sana Oras pa yung nasalukan Dari malatong adi ako nahangin namin. Kalau tayo pinapangako sa ino ako magkakali, kung nagkakapuan ng kanya sinagalangan tama ada di kanya. Jadi bisa orang main wala di dapat kami dito. Jadi yung roh namin yung uwan namin ang kami apa yang nagkakaroon sa pagi bakit kami man yung efek masyarakat dengan sinalaw at Abang musik namin karena mengotor kami dalam nabi masih jalan maupun yang di para baik pak lugunan anggota dia
Oo.